This person is Dainius Žalimas, professor of law, member of the European Parliament, member of the Venice Commission, former chairman of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, dean of the Faculty of Law of Vytautas Magnus University in Kaunas. On August 12, 2025, I sent him this email. Dear Mr. Dainius Žalimas, on August 11th, the media reported that you stated that the President of Lithuania, Gitanas Nausėda, intention to see Prosecutor General Mrs. Nida Grunskienė to discuss high-profile cases may violate the principle of law enforcement independence. Your concern for the rule of law is certainly welcome. 13 months ago, on July 11, 2024, I, Jurijus Radovičius, filed a complaint with the girl employee of the Freedom Party headquarters here in Vilnius. The letter was addressed to you and was entitled Request to initiate an investigation in the European Parliament into the illegal use of electromagnetic weapons against European Union citizens, their illegal surveillance and terrorization by the secret services of the European Union and NATO. We asked to receive us personally. The authors of the request are we, Ms. Irma Šmulkštytė and Jurijus Radovičius. I emailed to you my political biography that same day or the next one. We have not received any response from you. We are waiting for a response today, on August 12, 2025, or tomorrow, on August 13, 2025. Respectfully, Jurijus Radovičius. Similarly to any coward thief, Professor Dainius Žalimas did not answer anything again, because this demagogue, the former chairman of the Constitutional Court and a member of the European Parliament, protects the rule of law and human rights only verbally, but actually he serves the secret services to exercise the supreme anti-constitutional power in Lithuania. I refer to our 13-month-old letter addressed to him in the description of this video. Čia yra teisės profesorius Dainius Žalimas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, Europos parlamento narys, Venecijos komisijos narys, Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto dekanas. 2025 m. rugpjūčio 12 išsiunčiau jam šį elektroninį laišką. Gerbiamas pone Dainiau Žalimai, 2025 m. rugpjūčio 11 žiniasklaida pranešė, kad jūs pareiškėte, jog prezidento Gitano Nausėdos ketinimas aptarti su generalinė prokurorė Nida Grunskienė pastarojo meto rezonansinės bylas pažeistų teisėsaugos nepriklausomumą. Toks jūsų susirūpinimas teisinės valstybės principais yra labai sveikintinas. Prieš 13 mėnesių, 2024 m. Liepos 11, aš, Jurijus Radovičius, padaviau Laisvės partijos darbuotojai partijos būstinėje Vilniuje skirtą jums prašymą inicijuoti Europos parlamente, ES bei NATO slaptųjų tarnybų neteisėto elektromagnetinio ginklo taikymo ES piliečiams, jų neteisėto sekimo bei terorizavimo tyrimą. Prašėme priimti mus asmeniškai. Prašymo autoriai esame Irma Šmulkštytė ir Jurijus Radovičius. Ta pačią ar kitą dieną elektroniniu paštu išsiunčiau jums savo politinę biografiją. Nesulaukėme iš jūsų jokio atsakymo. Laukiame atsakymo į šį 2025 m. rugpjūčio 12 laišką, šiandien 2025 m. rugpjūčio 12 arba rytoj 2025 m. rugpjūčio 13. Pagarbiai Jurijus Radovičius. Labai panašiai kaip paprastas bailus vagys, teisės profesorius Dainius Žalimas nieko neatsakė vėl. Tai suprantama, kadangi šitas demagogas, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, Europos parlamento narys, rūpinasi teisinę valstybę ir žmogaus teisėmis tik tai žodžiais, o iš tikrųjų patarnauja slaptosioms tarnyboms, vykdant jų nusikalstamą aukščiausią antikonstitucinę valdžią valstybėje. Это профессор права Dainius Žalimas,
бывший председатель Конституционного суда Литвы, член Европейского парламента, член Венецианской комиссии, декан факультета права Университета Витаутаса Великого в Каунасе. 12 августа 2025 года я направил ему следующее электронное послание. Уважаемый господин Дайнюс Жалимас, 11 августа 2025 года средства массовой информации сообщили, что вы заявили, что намерение президента Литвы Гитанаса Науседы встретиться с генеральным прокурором Нидой Грунскене для обсуждения последних резонансных дел может нарушить принцип независимости правоохраны. Эта ваша озабоченность принципами правового государства в высшей степени ценна. 13 месяцев назад, 11 июля 2024 года, я, Юрий Радович, подал сотруднице штаб-квартиры партии «Свободы» в Вильнюсе адресованное вам прошение инициировать в Европарламенте расследование незаконного применения секретными службами Евросоюза и НАТО электромагнитного оружия против граждан Евросоюза, незаконной слежки за ними и терроризирования их. Мы просили принять нас лично. Мы авторы Ирма Шмульштите и Юриус Радовичус. В тот же день или на следующий я послал вам электронной почтой свою политическую биографию. Никакого ответа на наше письмо мы не получили. Ожидаем вашего ответа на это наше письмо. От 12 августа 2025 года, сегодня 12 августа 2025 года или завтра 13 августа 2025 года. С уважением, Юриус Радовичус. Очень напоминая трусливого вора, профессор права Дайнюс Жалимас и на этот раз ничего не ответил. Это понятно, потому что этот демагог, бывший председатель Конституционного суда Литвы и член Европарламента, заботится о правовом государстве и о правах человека только на словах, а на деле он прислуживает секретным службам при осуществлении их высшей, незаконной, антиконституционной власти в государстве. Ссылку на наше 13-месячной давности письмо Дайнюсу Жалимасу я даю в описании к этому видео.